يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Agung para pinisuko para sedherek para sukahanan kawon dengan nestoni nyatipun kang sakipun sugewara iki wana masa bumi nekralaken menapa nggih rakit seratengan sak kawontanipun kanggih nuwun malah ya salah sak tondongaken kuwilu jeneng rakyat dadi sakitan amale kang sakipun sugewara niki sakto kersane jadine ampun wonten alangan tunggal menapa selami kata panggih mesti kangkang dalu saya jang sakipun sugewara niki gadai kaperluan kuwilu dengan mulutan sakto akan wilu dengan pun wonten alangan tunggal menapa selami anggenipun menapa dalaken sekolah suci kang lembaran yang merapi antara bunuh kamar tak gawa putus sekabar kawan aku bakal tuang hari saya dipun kamar dengan mulutan satu akan dulu dengan pun wonten ala aku gak menopol selama gak gampang gak mengerti lahir pernah maulud wonten dinten senang kegali pun mengerti satu akan dulu dengan pun wonten ala aku gak menopol selama yang sabar dihepi tolong kapan kamar pirantos dulu dengan mulutan satu akan kuilu dengan pun wonten ala tunggal menapa selami kapan dihepi kok sing doro kan angge kuilu dengan metu tanggal kaping 12 sasi mulut saketon akan dilu dengan pun wonten ala tunggal menapa selami sabang dari kita tutup-tutup tuturan botol rampung rampung bordakan rumaksanya sehingga sedang rampung wonten alangan tunggal menapa selami jadi sedulur ratengan kirang leres sanggen kula jawabaken saged kepareng ingkang dados natipun tiyang sadusun sugewara niki pun wilujengan mulukan metuk tanggal kaping 12 sanggen kula jawabaken cekap dene dongane Pak Mukidi. Oh, billahi syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين
ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا ربي صل